wa brabo mu huhuma fam na afin so honam afam si a dan da nyame ka se oyobi a wado esukọ wo honhom mu na honam no nyina anti de hia ne se wo be frɛ ahomatrofo no na wone no edi nkomo na wache wo haw na ono so aboa wo na wa pani puma sibe and it's December no mama ko si a ho na me ma na kwaba so si a ma kwaba ya de nyame kasi na de ya se ma che wo ni na so nyame ase ba na ho de che right we de yen ka se yen ma ye bra panyi Charles Ojofosu ye ma na yakọ Ghana man nyina ya hwe ade at the same time so ne busu afọ hwe ade papa unu se lumba de ye de ya no kun no enye nde oyobi a ye de ya no kun pa na we no won hyeda nye bibia e wo lumba ne ni wu a wo wu na so minim se wo bi ka me mouse ma ramuna ye ndi lumba ho komo kakra ema afefo nyina ajo right the church are paying for me any more man ira me mo ase that's right ko ko so na on kwaso man pini yo mahama his excellency man kuma mo no ba no shira esu sejata going the leadership on your bonfire so say na ko be ma pini for soldier for police for mo boy mo ban demand say they need to be right na ko be mo bambo ni nsen ni bia and the go no man they be happen right na ya tena so bi Mathias Sepa ma me offer dada chance for you for so that's right here wo offer preoccupé no offer preoccupé that's right oni na busu afọ nyina ni adofo nyina yakọ that's right e nyina me ho da me fatu that's right ade ba ko e me ni jimi se o share the dimas ne nyum to ase obi abidi adanse se upon the eto no abrabo nyina ni ja na enu da wa nko form da that's right the relevance the music the show okipuno consistently even this year obi abe testify the Valentine show our year that's right with the help of Yenu Ambassador me that's right on them paying for ahodo e kana me kai say we send the birthday so your papa Prophet Francis Amakwanta that's right they were all with him nti wa ya de ono na board no so ni ba me ye on his birthday o can send me say on the birthday than the first time on the birthday nipa what ase now on the birthday what impact does it have on you and I would do birthday so impact then in your house I want say so the menu we do Hong Kong 2020 move on that's right you did come with fan right Emma you may be man Sebi me am no tie ni ma soldier for me no honam Sebi and ya a soldier for mo she Ghana soldier tade asem na America soldier for na mo e djuma ho for ahodo a yitu ana omo atie a ye hu nyuma omo nyina be di adanse se ye djuma mu ode ni pa ma that's right na every last 3 months as this month so ya we places ahodo a you see ya ni ye life ya ni edi hu nkomo that's right so me mpa ni sen ka Ghana for ni wiase ni be ni pa from 1,000 to 10,000 no omu nyina subscribe to say ye bompa de if not to hammer that is number that's right because dear na e koso na brabo no aso cha na e bono no eso na mo na ni so that's right na to dan so a ye hwe de wa ye no ene de aka wo ni mu no that's right say ye ma otana se to aso na ni nyina be se adwere bu a na ebe ye ohaw ni kapo ni enimguase ni ahokere na ye freeway na abosian bo a na de wa dwara building nyina no be se adwere bu a etimi twaso ti ama na ye ja kwa na akwajo aho right enye Ghana for na group that lumba because Ghana amafo aka that lumba ena wu ena wa yesi anu na ye de aka ne ho sembo ni almost if you have 5 continuous years afibia ye bona wuto afibia
Mekaipa 1996, 95, 96, 7. That's right. Yes, who grandma just said, "Nufnufi Germany bagan." That's right. And so, sir, particular months name, no more kind of 3 months, no baby show. Oh, more, you be 2,000, no more sunshine, yeah. Some months name, no baby show. And it got to a point, you're poison. After the Hona member, right? After if you say, I no one else too. If you do something, young means here, you don't rap the circle of friends. Not your poison, the puno. Send a bear, the Anoka. Not your Koyan whom a Juma Bonnie say you couldn't a bit me about the castle. Oh, I'm parade a car, you know, could be right. And now, who can't tell me, say, Lumba, who are we, a old man from Aton Safran, and yet. Nipa bi ene kunu bata nsa nkofo cancer but then ka kind of me can in rap here nipa can be there is their own opinion, right? But the meaning obi a o yesi bia o kan okure nim ni say that's right. For the past 5 to 9 months from last year ever and a home no a home e di na chi e decide say the one anim no enye. Yes, now I can. At least to me, I'm having saying, at least the 80 years they will be doing. That's right. We also, yes, we also attest to what I'm saying. That's right. But they confirm it to him, say, near when a nipa a church here person, or didn't Nabra Bonnie and Bra bringing another top. I'm near to Chimney Guasi. I'm not in the Muslim here. It's Omianko. It is spiritual, you know. On one Kasano Yahweh said he has to go, and he was ready. He was ready. Yes. Then some come ni birthday, then some he started preparing himself for departure. Right. And then Yankopon swore Uncle, we said the name can depend him saying, "Oh, but one Brennan can the partner, I hey, and Okoboko, Ninum shocking Nipa." Right, Ninum be Ocasset, Uncle Dawson, Ocasset. No more Muachra, Mufis or Moyabi, because of your man. The senior, near all three or 3 for now or 7. That's right. We didn't know, right? So the Oko, you're ready this right. Uncle Dawson, Okamanum be said, that Grover Soriano Pabi. Now, Obeti say Lumba, Makomi Krechi, and a Yanapasona, Daddy Free. Yeah. And see, then an or Nananya Mene or Dumakuma Ekafa, sat away. And that Hoko or Quam, I just say, just send the cream of crossing you. Assume you crossing you. So, what time be man will sell off from a crime be so also with your own function who said, you crossing you. Right. Yamin fan cranes, yes, and you. Not Yankopon to Chebusu and Kenyan I read. Or bad dear was also the baby will be as a piano. Yankopon and madam. Or margin about Bawano. Attacks near big 20 poison in the edge. But to me, every year would take a sleep. Senka a brabo 16 years. For ya Benjamin, came crop early retirement. That's right. Empty. Right. Right. I think enough of Lumba and can you be different? Especially in Yamrene, you address the code. Or the bass as we so, and your boy room on the shepherd or a Libra or a Libra. You be room cacao honor. Now I share a busia and no cry the call. You be round and yes, yeah, where you could do, I be room honor. But young rat. They per se, but and then you do theater. Okay. Sunday, you theater name them than the theater for. Right. And now, it's theater also is being ruled by Venus. And now, Venus no really both Taurus and Libra. And I could just say Libra, 29th September. Almost started 23rd September. No, or more 22nd November. See, what bra. The circle name, of course, that's right. Right, Sabi, who should be the best so Babumodiana, Wafa, Sia, Nana, Sikidra, ne contact now, Wafeno, and our WhatsApp 0256998352. 0256998352. Question also. Now, Medino, Asha, see, I find last week,
yeshia ye ye recap kakra sima last week you know ya bobo so chere tie fu say say ye wo wa e fa ho ne suma e be wo amamra ni amane bi wo maame no papa enton ni ebusua ni mu a wo say wo maame ana wo fo hwe akiri hwe ye ma se wo nso nyiri na be duru ba bi na wo say ya anya bibi sa ma na eniem bi ehia a wo say wo hu enkwantanan na wa brabo mu de wo say fa na wo hu a ye wa wasade say wanyina duru stage bi no from 18 and above no wa ho ba hwe ene ye ma kyerese bi free odifo Yeremia ekresi anyimu di nsia ni dunso ene de kyerese nyankopon se kogina enkwantanan na fa wani twa ohuhia that's right na hwe ba bi atete atempon ne da that's right na fa so na obenya ahome ama okra right ene ye kyerese ahwefo se enye enkwantanan ne se ko ubro no awte so for junction keke na kogina wona hwehwe ba bi ekwanda that's right na enkwantanan e wo community ni wo ubro no awte so de ene nka ka okuro mu na kope nkwantana wo okuro enye bro no awte so that's right nkwantana ye gina ho ye ade but ye gina ho ye ade wo bra abrabo mu nkwantana no the four cardinal points no represent the four elements of life the four elements of creation no that's right wo hu de wo firi okay enti se wo hu de wo firi mu a afi na wo nkwantana bia wo physical wine na wouldn't exactly what you are going to do or perform there at the actual time, a particular point of time. At a particular point of time and a particular location. Okay. So I try for last week. So and yes, I kai almost said Ajankwano Yeshua Hamashiaka. Ya wo no Nina I didn't call a sorry fee. I will look at Sempa and I said Luke chapter 2 verses 21-22. Say, you didn't come here the Abronoma, any Ajinkuku, any Corobonia du Ham, that's right, any Scafuturu, Equia Mamre man. Now, Odessa, a mamma, any Yankuku, and his only penny. And when teachers say, now, wo sabo fra as a busia, as our four, or some Mubunu, Muma Busian, and a small woman, a mamre womb, no more perform Mamma. Na eneme bi wo hwan nya akranse free ho right na de shabran ka sa ode ba ye no no tinya ba be yemu adu right inra ene dwumadi ene ye hwa asem bi e wo ye nana odifo Mose enwuma odifo Mose etere aduonu nan enyimu edunson Numbers 24 verse 17 Numbers 24:17 Person I see him but not here now. Not here and now. I perceive him. But far in the distant future. A star will rise from Jacob. A scepter will emerge from Israel. Right. It will crush the foreheads of Moab's people. Right. Cracking the schools of people of shirts. Or say, what does call a young room? Or say, me, Nanso, or man, say, yeah, as ye was some me most everybody, yeah, or may me, but me, where chili, that's right. That's chili. That's right. Na sonoma bibe pie ewo Yuda mo Israel na obeti Israel ahempoma na kura so the book of Matthew chapter 2 verse 10-12 na Bible kire we say ebra ya wo Yahushua Hamashiach ajenkwa no Kristo no ne sonoma pie wo apuoye right na anyansafo ewiem paade ahunufo ne abodie mu nyansapefo a omoye astrologers omoye magicians omoye magics creating miracles right ehun ne nsonoma no na omo follow ya beduru Jerusalem Bethlehem edan kro a yewu ni wo mu no ene efikro amudi nsoma na chi from east apuye fam saa de ba beduru Yeshua nchen wow. Fine.
Enti ano kyerɛ onipa da sani bi a wo wi ase sɛ you are star. Everybody Tell is a star. about your assignment on this earth. Okay. Won sonoma ɛda wo so no. Date of birth. Yeah. Day of birth, month of birth, That's right. year of birth, That's right. any even hour and minute and seconds of birth. Ni nyinaa na ɛka bɔ mu form na ekipu wo ne wa wo informed about your assignment on this earth. Right. It is a we nipa na miss this information concerning your life one. You will miss your assignment on earth. That's why you're a cry. And until nipa bebree we be memu ha majority o calculate nipa we be memu ha and for that matter Ghana memu ha about 90% ya ira your assignment. Right. Now you assignment so I bere papa. And you be a prayer. Many be papa bi or US baba Ghana se sia. Oni mi din come the first time no say papa Nyankopon hira. Right. Na information ade ama mi nyina no ma calculate ni nyina kekese ani hu se ebia ye pepepe na se nka yenya ahintasem we ntam a me minim se nka bra me bebrebe wa brabom no nka me mbre na kakre kura a kire ni behu ye no ene sesaye bia me de eye ye o ma brabom no ama me hu atomia ma kire se me hu de amenye ama within short time. Within the span of 10-15 years, that's right. Now, a human name is Canino. A brand who said no, and no yet my assignment on earth until semi diana. So, me twice a man also for the next 5 years, cry and Kajuan will come. Right. So that means that I was say, Ubia on earth, Ubia Nipadas and Ibia, so your part, your assignment, your star, and everything. The moment you know your star, it will come up with your date of birth, everything, and the codes. Codes are coming. Because day of birth, no month, no year, no hour, minute, seconds, no a codes. That's a bois. Wow. Until I say, you'll be sunny woman. Okay. Now, what we say with this information, my star is on this earth to accomplish this. Okay. And until that year, share or more if you are done among sonoma. Say the more 70. Okay. And sonoma that if you are that so, Venus. On the control zodiac sign, you I have friend Bako Taurus. And a Bako so your friend Libra. Taurus no na bosu no ne element no ye asase. Libra abosu no mfanama. And then you the second compartment of the air element. Right. The first compartment is Gemini. Right. And the third compartment is Aquarius. Gemini. Omono obatra kunkurumu a ye firi ha ebekọ in our next topic. Okay. Obatra kunkurumu a ye kind of say abonframa. Moses use that power no. Right. Ye be when we get there. Okay. Enti uba Libra na this second compartment na ye wo anoma bi wo ho anase aboa otu enam a odi pa no eba about 3 times in a season, 3 seasons in a year. Ye fra emoa bi asisiripe. So obi you have in say when mpanyimfo ntana enko agire kakra o hu na asisiripe aboa kra America. Someone say ensuo to a na omu pie. Ensuo to ya na omu akosie. E wo form. Okay. E peba ya na omu adodge. Ensuo start say to a na omu pie. Na omu pie. Wow. Enti omu pie na omu fa wiem bebrebe a. Saa bra na emwa na omu bedi omu no so ba. Saa mwa na efra omu asomfona katachie. Wow. And then they would me run one na. Asomfona katachie. Mpanyimfo omu hwe ne omu a omu nim na bakwasem no. Yes. They will attest to what I'm saying. Right. Sa asomfona katachie no. Eye edi a ye twa so. Na ope sa aboa no full name a. Ye fra no osomfnama. Anase asomfnama. Akatachie. Right. Because omo ba be dia sisiri kwa na ya na enye ba ko na eba.
omo ye be say omo no so kra na 3 up to 10 ebi so omo timi ba bebre be say 100 because as siripa no say nsuo to no mu pie free from a omo pie bebre wanda wo fie kra no untimi bia wontene omo ba so ade bia wo fie bia omo akototo nsuo wo nkwa wo bibia enya no na nsuo to a wan kra be so no ma be gwan kra nani na light also ana wa be no ma be gu light na moment nsuo be to no be pie na ade esa na no light wo ba bia no ma be fa ho no ma be cover bulb na e from siripa emo we minimum de ende de I from Mississippi. Papa. Somewhere way, a song from a market at Chino, or one by no more cost of mess. Not a song from a market at Chin suffering from a member. Who will be on more? All of a sudden, we went some landed, it will be. Or more so someone in access form, also saw or more to talk from no more than there's any in a baby as I am. Class or sauce almost. And because class or some sizes repair. Now, what does Link from a market at Chino, or Monon Namuyamwa, or representing Libra, the second compartment of the air element. Nasa element, na Libra. Say, Obi, your wound was a month from 22nd, 23rd September up to 22nd, 23rd November. Nase, a mamrani amania nipa na also yellow. Or start some California war was a Libra. Say, most of the times, from the way about 1 could see by 40. Who said, whom I won't be demanded to be a 3 or more. Wow. Or my life no cut smooth. Right. Or Munyamwa mysteriously, every nipa on air, or Mobusia on air, the phobia intentem. Wow. But, sir, Unya try 40. No, sir, oh, call anymore. After na niema we nyan bebrebe wo wiase ni nyina de watimi accomplish ni nyina omo twa ho aseda. Okay. Ene ho na ase. Na wo no na ase no. Enye fahahan ne fabode ne kwadu asem. Omo hia aboa osakora no shudodwan. Wunni bi kra no, you should be able to provide a buburu as your means of offering for Thanksgiving. Wow. For that particular compartment. Okay. Fine. It is a 1 year now 1 year. If you 40 to 44, no master table on Kaya. One wants to say, oh, my on Kaya. Yeah. Wow. Problems, I will operation. Any part of your body, they will bring it. Wow. But Obasha say, who science and kitty, oh, Hunamani. Obasha say, who science no or die soon. Obetimi share will be mysteriously. Na obo abrabo ma bakwasem nyina kire wo wi ano de attach or say pa mamre na ye ana se pe obi ho ana pedifo bi safo na kwa nchen na onye akwankire ma safo so ya na keka ebi mu keka say ejuma hihye mo hihye ejuma ye wo mo hihye ejuma ene ye wo the real people are obi betimi share obeka bibi a kire wi an kan tro say memiska on kan tro say bran ko ebi ma baka say pep obi hoko pedifo bi hoko pe obi info bi hoko pe de hunu ni bi onipa ka se mo nyina kire wa adwuma be no ahihye enti wo se utie no. That's right. So I can't tell you say mami 10,000 na mnye bibi ma bia no say me de o kan de no kire but de kire ni de just ye ni but obi obeba ba ko obeba mi no obeba mi nsan ni nyina nso owie a obesa ka say bia towe yesi sani baba ko na so ba no kire o say na ma no nso a ye once a ade a o kire o say toto no kire de oni be ye no ono wanyi nkodi ni nko ade ono no ni mi kwan no ono hu kwan no o pese o kire wanyi nkodi o kire o wie nso a wa kire o ade nso atoye no so wo de ba akoye ana wo so na beboa wo so na beboa right enti say utie na wo ya ebeboa but majority of Libra for no right say that your son neba yi kire neba physical health problems no start say ba asomafo bi ehia omo akwan so no almost start say omo inside no mo kire omo ne mo nya e omo ntamfa na adwuma to say make say obi hwe or a Libra yes but niema kitikiti amebeto no obebu ato atwene don't worry we dey try 40 obeti omo nka say e was say wona we omo maka ball ne moja sonic form no more far they will do it. Okay. They don't forgive. Wow, they don't forgive. So I was say omoma unya efiri unantini e di besi watiko
sa nkasa ne ntiri ne nompe na ɛwɔ hɔ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmoma problem bɛm na yɛkɔ paapaawo na ohumogya so ne gu hospital bed so na ɔmo bɛfa na yɛde nadoa ne mpania ne nnua ɛne nadeɛ hyehyɛ w'akyiri nkasa ne wo nan nkasa ne wo nsa nkasa a oh trust me they will do it. I'm making me a so accident. Serious. I'm making me a so any kind of Arabia. Wow. You will suffer. So I'm making my unexpected area. Right. Na beda we na beda on na beda baby. Ni akọ cattle. The near cattle we are is the beginning of your end. Some particular place the kuro bit me where bia but afi bia no still say onya rich as na mo recommend ma na. You get your punishment. Na ye worse. Wow. Afei obeduru berebi no be hospital no yesi moja ni uli pedua mo se ebo moja. Omo atwe moja ni na afa hoko. Ye betimi prepare say okoye operation ye be bo moja nkoto anum. Benduru da na mo tam no se nkoye operation ye nsa me ho moja ni moja ni moja pedua. Na da no bra lukura na moja na sa. So you ask yourself say uni pedua no so be bien pa ye moja so hospital bed no so moja ni fa hen. Meaning phobia amoda hospital asum fana market achie ya soma no obeyi moje na gunu to nti hospital ho no se nipa na ye obi o ye vigilant ya hospital glasses na e ho no ordinary time hwe mo obe se sa asum fana market achie no ordinary ampumani tetampumani obe so no na hospital ho obe nu ya na ne to asoko abenu moja right now we should media na e ababo kwento dwumadie na wani ni waso nyina guso a wo hwe no destiny according to your birth, destiny according to your family, destiny according to your roots. Eya wo papa wo mami and destiny according to your color and e gusu a ye ni chechemu eba no. Bomo dey share dwumadie na afoforo enye bi hwe. Uko YouTube a Nana Sikedwa TV subscribe na community na ye board no. Yes, yentimi emboard na afin so yen dodo na nipa dodo na enya ho faso. Nana yen hwe ende I think some men call. Ye free Libra na. Libra no. Omo color. Aye light blue, sea blue, pink blue. Your color be your friend turquoise. Mo. And I know one coming to you. After Yamra Taurus. Omo color me deep green. And then represent a fear than ankasa. What the back account for and ye baby for. Yan me dinima your friend Bosumafi. Anasa efua anasa efua anasa afiri. Wow. Enti edin bi te se afirifa afiri ye ni nyina ti sa edin bosum afiri nim. Wow. Means germinating. So we dia aburo na afifiri. Na bosum afiri sometimes yeti bibi na bosum na edin sam bibre na eba I didn't think bosum but you can tell say sa akamfo no nyam ni nyina including twede amponkwa me na nkasa mu yawe na mu yahwa na mu no ma din kan tell say instruction de ma edikamfo no from Noah edi besi Abraham de besi Moses besi yana na David so yana na yakobo aso ene say amamra ni amane bia fodebo bia o chef de bia munsi obo afodebo hia na munsom me wo so enu nti yesum wo mo abo so nti abo so som. Wow. Obetimi aka na abo so som enye abo som say ya mo kan abo so som okay anasa abo so som and na nkofo person better sa word no abo so eno so ne ade a o ba abure ni eno so ne ade a ye bi twa ade before you fruma and that means say ya po eno ho so sa ebo kro ya so ne yakobo agenkwa na senduem yesi yakobo no absenduem wa ne go tabotan so ewie kwa sa botan no omo ko to Egypt ni Israel no omo ko wa ebo no type be shape be abonsambo sabo no kwa mo abotire eso ye rough bo na ye say uko kintampo a sa abo no kwa na wo kintampo sa abonsambo no obetimi afafie ba kum na efie ni si botan ni bi so the same botan na ye bo no asu ye bo na senua mo so gogota the same botan na that means say afode na Bible say Nyankopon de ne be bo ye e ma wiase boni fafiri no
still you born or aboso enti ono akasa so oye bosom so mni right sa bo na botan no ukọ Israel na Egypt ya asema wo kan ya ye fi krum ha na yakọ na ye de nsa kogu so akọbọ mpaye astre ye adwuma yie but je we ye krum ha de ye say adwuma nya adwuma yie bra ne kwa ba akọpe adwuma nya adwuma yie adwuma nya adwuma yie sa adwuma nya adwuma yie a muko hona muko hu se ebo particular stone na ana rock na ye tutu baby ye drille baby etutu ye de ko ho si ye original no wo krum ha ye kun ni wo so no moja no so ne begu buo no so sabe apamda de no kire se munku odwan no mfa ne moja ni mu buo ne so ampa ye kun no buo no so ma ne moja no so no firi bia no so ebegu buo no so na sa buo na bi wo kurom na nananom ya amamere wo so a wo si eye bonsam that means Nyankopon na okoma Yesu wo bo no so ye bonsam na wo ko mo ko Israel no ne Egypt ya ye kan ya museum abodo wo hono ma abo no gugu ho ye besesa wa ha e no mo de ko ene ya keep no in a uko Roma babia Vatican si no se ya Vatican St. Peter Square ni si omo the 7 stones and is see the foundation of the St. Peter Square Vatican sa stones no omo ba fa 7 ni nyina fi Africa na ebo no botan na omo see Vatican ni see so no omo tutu the 7 corners of rock no na omo de share form na omo see Peter Square ni see so and then na stone na ne ho no anya enough ama wo no mba se sa abo nsambo e bi sa abo sum ya sum wo sum no mba se sa no ha no de koye sa de wi so eye power eye energy to me that means ade o mo be no ho bia no so far as sa powerful stones no sa altar stones no free Africa any curse be any weakness any limitation be o mo be nkante e was sa altar no so Vatican ho no e was direct effect e was all over the African citizens because power no you be fast and so no if you be the call wow enti anunti na ma ya adweme no asai sa ma me nka ne sa so me so me bisa se enye e teachings ya ye de ma ye ena ma ya yira se broni no maka kire se de ono wo hwehwe ne se wo bi no obemu atene sum if you sit in ignorance means you've been covered by absolute darkness. Wow. And if you're in absolute darkness, it is to the advantage of Kobroni. And to me, no me person me do so afi bo na me hye wase. O makakra na be ka no, me ma wo mo adwene se no mo yira o mo abakwasem no mo yira o mo nchi no mo sum no mo nyam sum no mo mo nsam. So no mo ya me nko afi bo. Ne ntimi mi ma hunu nyansa no adwene mo mie. Me ma hunu kura ne bra han mu. Na wo wanka be ye. Na wa na wo kan kura no me anya sa bia me no na me wo teachings ahodo aka but you know what ebibrem ha ye mpanyimfo bi ti say Haile Selassie, Kwame Nkrumah, Gaddafi and then dance omo na amu wo enibie amu bie ye ni Bob Marley mu amu de sansam ya esan eto nwom e mani manifesting ma you say yes abofo no ehu say these people are opening our eyes no these people were targeted ebi mo ye bom to ko ebi mo ye poison omo ye den race we na aba ne de omo relax ye say nya me nko na me ma sante chire from ye Bible no enipa bebre so asori na me for you nka ho young boys ni young girls na omo titi social media omo sori di fo nko na mo twa omo da pa no CS nko na omo no mo ni si omo so no omo pa omo nyai because you were D4 bi owa omugu Atwa mountains a big forest a big retreat centers what are they doing the omo ya say omo bo mpaye yi odi mama one Asante man Kumasi man ni Ghana man any Abibi man and so wonu ni dwuma bi edima oman we problems de be oman we yi wo mu no wo ni dwuma bi edi wo mu say ye be solve problems ni free sun akata ye nso ni no obi ati nwesi ho ye na wo be gina tintamfide so adi natam a se omo wo ho no mo an mompaye boni bi akra ntia wa ankasa wo kra na eti mu no e be kun say almost they are chosen ones nyame
amusi nyame na mu a no be si nyame na mu di ma o man a wo ti social media wo di na tem Bible also say thou shalt not touch my anointed. Touch not my anointed and do my prophet no harm. And also to o mother pa na mu gu o mu animu ase. If you from say prophet no say you be a there be not from the time of Abraham. Bible say na Abraham or Yodifo. So and then na edifusem ba wiase. Ko broni kra na be say before yedifusem. Na nke yedifusem no kra de nke ye dangerous and mysterious kra se ne enedi ehunu no. Aha na wo apandada na wo kan. Wo hunu de Nyankopon de before edifo ne ye. Enema ehun kwa na omo ye. And back in the days. It's in the grand na ye hunu de ye light. Back in the days so and this and the now we have said Elia and correct because we said to correct it power to phrase is free will more by being crying. That's the power of prophets and these teachings now say a spiritual works or more and yet just a general way and some empire they do serious spiritual activities. It is only the for being a small boy. Na mo pompa ye hre baba ni wie no ka kojina ne bia bia no won private prayer room bi no oye the rituals bi na the fact say we na kwala awot ne ntan no ko hu na wo se wanya bibi nti wo ko twitwa be hu na ni mu ase a bra ka be bo akun yare be bo doctor bi antime nje nti to youth ne for right because they don't know anything about prophetic ministry and prophet and their assignment and their spiritual keys e kura wo. Is it not because you nsuya de say nsuya de anka e bia me fa ne sende uko ebimu yi ase young boy bi wu and a young girl bi wu a the kind of posture attitude and certain things that mo ye wo yi na se no na me kan da se me sa kan youth no hwe omo achi no mo hu omo amamere tete atempon omo nko hwe tete atempon study ne na ye wo ne ma nti na omo nyini che no mo forget sa social light ne socialism some media some ne online seminar ni sa abrofo niema ngomran na say wo mu krom na ye so import ba na ebe say wo mu tete atempon ebe hu no he ebe hu no asori dem ana ise ye busua panyini ana say ye na na no ma chire omo ntie animdi fo omo chire tete atempon kwa no mo nkasa mpa pandada no mo nkenkan afa toto ma brabo no mo nko mo maame no papa no fie nko hu kokafo ni marafo no mo nim abusua na bakasam ni amambere no mo ntia chire wo mu ebi wo kwa ya chede keke to we fakocho na na ko bia to panu ni ayi milo keke na de fakocho na netness na ni monko right no nchire wa mamere wo ho because even Ghana hakra no ye de e wa ha no abusua bia ne ha osie ni funu that's right even e ba akanfo ni mu a e ba asantefo mu mpo a asantefo mu kwa aberefo secherefo ehenehενefo amansiafo komu tipo a eyiyo no difference wo bebre right nana timusia na munya ne ma na mo ye na yesa mo na mo ye next generation mo ase be hye right agro no de na ade esa menua no mo enumbuso be se yewura kala ne yinu libra for no maka omo kala Taurus for no omo kala ye deep green and a gold and a white in this way you be a wo fiada and I say you under Taurus and I say you under Libra masaka les email so you Taurus try say fiada bia want me answer white e wo atade mo be sha atade a gold okay gold color and also be sha atade a deep green color e wo okay so the American no Wednesday ni light green but Friday ni deep green and a gold and a white afi ye hwe enuane e boa Friday for no under Libra and Taurus Taurus no garlic omontama garlic ani nunum ni nyanya ani hama eye green entamra omodie no modie right omontanye green tea ennom green tea afi omo ye fiada for na mba ni titiru eya na omo problem with womb omo awode omo ta sanya problem with infection baby a enye kakra bia we na wode nso pe na oye infection womo ankasa ni pedua no eye very very complicated but baby ye omo tanya problem pa ye womo awodiem any infections
ta ha wo pa enti wo ye Friday ni a ta ma garlic emra utin ta fa garlic ene kekadru ana ewo eye warm water na no Friday for ma omontanum kubensuo afi omontanum green tea enam abo a mo pa ye nantwinam uye no to nchan a Simon na amane nantwinam which type dia ho no ni nkotodwe ni tiri ho no eboa wo mo pa pra se noma enam de na sade moja nam na emojanam no omo wi an hyedan mo problem but nkotodwe ni tiri ho na yakọ no omo de ye nkwa ya na se omo de ye live soup na echim no chigu live soup ni mu no a eboa wo mo overall health aspect because one no na omo ta wo joint aches and joint problems right you were Arabian friend osteoporosis yeah enti o hospital say your mom osteocare just say your mom unura be you no mpemu adwuma that's right no mpemu adwuma no so no e calcium no artificial wine no e yen so nye the natural wine no na ntwie ni nkotodwe no ene ni tiri ho ni na beti nkase no bobo now the first simple life soup echim no ne calcium no be chiegu nkwan ni now the breakfast kakra gum no ma garlic akom no ma kekaduru akokom no fish in kasa so yema wo right now my worry is this I'm worrying so obi ye tarus and also obi ye fiada bon now ye libra and tarus or ye libra so amamra ni amande se fata omo ahunu no man start anya ntem from omo 20s na omo wale ta atwekwa atiri pa libra for no and especially say 3 to 30 nese amamra ni amane ka wo ho no won hye da nya forgetting paya obebo forget akwankyere ni ska betua no asore dem omo ta struggle with so obenya partner na omunya partner akra na se ye no ho ade no no matena ni die no eta aba wo mo enti libra for na omo ye Friday for no eya na omo tai ewo a omo ni kunu wow obe be ma betimi na wo 4 onye no ho ade da na oja na okọ enya suban Friday for se onya be ma no ni tia omo te se ya wada for ma loyalty and fidelity ehia omo pa fidelity en banko omo de omo akoma nyina ne omo hu nyina som mema Friday for they are one of the finest ladies or okase fesikama mingosi abrosan be ma without any warranty or guarantee obeta mama and na bi mo say ya na ejimi enye it's part of them naturally you know they are building that it's part and parcel of them wow but most of the times no and am say libra netarus no energy nti no dodo na nta anye amamre ne amane ye ka wo ho nti at the end of the day no be ma no ekona no bese na adwena firi ne ho so na wajai saa oba no opon sika odi amane ne ajapade a wamane nya nyina echi no ni rate mi fi saa oba ubehunko enko basa no so no ne na obetan 4 5 onya twi no tro oba no so ankora ne hwe ubua this a call to sembem ebe dine se be man be na chi abehwe oba no ohwe oba no obehwe ankora na one na wo e problem so e can libra for no Friday for ma eno san what do they have to do when omo tampe ehye right ananse mething ananse aburo hu na omo tanhye as incense if you ada bia emna libra eno na ada bia say e aposo so nana o se o ka apanda no from Genesis to Revelation incense shewo some ye be koko incense no and I'm okay with it but when it comes to methane those kind of you know so you can incense ya enya a shampoo na incense cedarwood ye incense okay sandalwood ye incense mint rosemary rose even nutmeg so
Sani mo na ye so it's our mentality idea adwene we timu na ma na say besi ye say dia wo so omontampa abuburo fita anase abuburo ye blue and white no omontampa ndwira omo ene adwra aha ye fe na adwra ene nunum omontampa ndwira omo fiada bia na omo emfa apc Venus no right the goddess no yen sure omo mema so omo mema no omo so time ye ma twi omo di mema se na mema twi e ma di no sanso na ma no so bi twi e mema di Friday for mema omo ta ye dwuma no for ma se ukira for mema wow omo ta hwe mba ma omo sesi for Friday for mema omo no eye nkrofo a enko obenya oni adwa nko but enem say dodo na nya mamrintinu they are always unlucky obese oni we yakọ twempena akra no o show the bad attitude no we twene no atwene ho no yakọ twempena kakra no so a show bad attitude no yakọ twempena kakra o nim so we dey ya wale awie na nimra na so na e bia na danfo pa no o fage obetimi kra aware no and so still no ba no fanit a problem common with Friday mema omunye sikantem omutimi ye anyhow but omufom bo nyina so asan gina mo na hofo ne mema ene ma Friday mema ene na ntina ese mo pen ma no asa mo pen ma na nya ma pen na ase is qualities ya omo no ekura edi wura relationship mo e ma ni disappoint wo tina o se o twaso na okọ ba hofo wow no so echinedi no etwaso no pe oba hofro enti enu pass wonya oba o so we di oba na ti ase ma me ya tena be 2 years me no so o faithful ye ware no ni ma be 5 adate no ni mu be 3 nso awo wow wo mo na fofo me ma no mo na fofo ma eta ma o mo adwuma no mo sika no mo sira diribu etu ye Friday bon be ma hyesa de no nso me ma o mo na fofo etu o mo hwa mo pa akonche bi wo ma Friday for mema Friday for mema omontampa abuburo especially mo experience dia ye kan yi omontampa garlic ni moko ene mokoko no omontumu from no omonpamo ade a eya infro mabrabo nti onya garlic Friday dia ande ompa garlic ba akokora wonjutwam be 4 5 6 7 moko no so ba akokora wonjutwam be 4 5 6 7 emokoko ya palm oil ya ye confirm petition na aniema a ha na edini no on kan kire rade ne asase no oteso no se saade o ya o ye no de pamo ade we ni ade we ha na bra ba free na setene no on kontumu owia na okoto egu on tanje no Fridays ya wa o mo fam no ene hwamodie ni nkubu a nipa mo mo taji no sika ni nsire nipa tama na shifiri o mo nsem no adwuma nipa twetwe mo na ntin bi on konkonsam ye tayi o mo dine bejai emma etedo mu hwamo ni bejai oye be ma on tampa eguburo fita on pa eguburo fita on pa candle fita no mfa ngunsuo omutwitwa mfa ngunsuo ene kwa tentative no on tampa nyare Friday bia na on tanshi gold candle on shi gold candle on pa gold material bia no ntwe ni ma opewu no function so ni asem na so what if say things will move all these things wonya na wonya bibi to say drink bi ana say Fanta Coke grade enyemo Fanta any fruit juice type bia Fridays omontan fangu from any ya da omontan fangu from omompai en srinshira ne asundie ni ahoto abeben any from senka mfan say efri ya da nwumere no nsia every Friday sampo nwumere no nsia say you Friday ya wada ene kwesi ebo nwumere no nsia na ewura Monday nti ewura Monday mu dada we sure na am for the amun say Bible here when the womb some ka say be duru ho e duru ho e be yi ni nyina fi Bible no dia ma wo mo but omo kan tire kronkron dia omo be hunu say Yeshua kan say no nsia kosi du mienu bia dako nti say ma akwanche say ye no enti anopa no nsia adi kosi ewia 3 o'clock no one day intervals no 4 to 5 no bibia timisi but enumere 6 enso de besi ahomache 3:30 am enso ye one full day nti say ma akwanche say ye na Friday a say wo prepare wo ho Thursday
enwumre ya de aba bewura nti se yesi ya de no Friday a free Thursday enwumre 6 pm edi kosi sa particular Friday no so the 6 na enwumre be 3:30 to 4 no o se o ya de no wanya na se ukoya ade no se wo ade no se Friday no 6 pm eda so Friday a 6 pm ni rasa ba si wow so now America enche di media ni beba ewie tie so o hwe di media na bomode asa obe share kwanso so ama for so enya ho fa so ni so YouTube hono bomode a na subscribe to your channel na yem build community na bibia anya kama onya subscribe afi so share na for so enya ho fa so fe nana 0256 998352 0256998352 Nana Sikedra Elohim Kingdom Temple ewo Fade Meduma Abbas Junction and afi so aboa so Mamponten Gas Junction eho and obohunu de here so be fa number no afre na woni na atwetwe nkomo then how awo number aware na busy basa sika na ton sema na share na abanduma na wo ye e wo say e promote na ye promote what to kwan ena adwuma no nya bi kura na waye onfefo ye adwuma disika be sidan tokas ye show off akase no wo de nyama mu aye de ama fe na on code no on bon room na on decode bibia na on chew nia e wasa wo ye ene nia ese fata se wo sa wo ye na bibia konkan right nana nyamekase sabri ya bo ne man libre so den na aka we kira e wo say de ka ho emre na ko mesre Friday for ma mesre Friday for ma mesre Friday for ma o se Friday for ma ene libra for emema ne ma Friday for ma mesre mu aya mo wontem na on worry ya obey dem wona omo yan krofo so anka ba wale pa anka omo ni problem obi o ya Friday a wo bibia ebeka no kra he omo ne omo ya wo omo under Taurus no any Gemini for no and Cancer for Monday for no sa ma no every evening ene kra na Ghana mresi ne mabi kwan na nka wo mo no every almost 15 years na me ma start be come oh okay Friday for ma ukuada for ma adwada for ma omo nyawale ntem especially see you under Cancer zodiac you under Taurus zodiac you under Gemini zodiac omo shia wale ntem na woni no problem ma yenye ni kakra ma yentwisu kakra ma mindwem kakra ma minko school kakra ma mimom degree ni aka masters aka doctorate na 5 brothers starting say on your phone wow Mondays Wednesdays Fridays somehow we omo awode ni ahode ne sere wo Monday for ma Wednesday for ma Friday for ma forget zodiac chronoman to cry wo omo awode ni ahode wow enche na 5 brothers bem omo ati say Aries for man na me kan na minimally for a prayer I'm complaining about fibroid I'm was some so a problem omo was say tam no twem pe wo mo no say dan catch say Monday for especially mo wo man da zodiac Cancer a free 19 years what chakra na was 33 years no wo me nyina wi wow first no ya na no hu njimi say ye hwe be mama wo na fi ya hwe adwuma obe ya ma wo na be be na siwasiwa na wo ye adwuma no enti just 3 to 5 years na one master adwuma na wo ye adwuma ko na afi wa start ya wo enti dodo na so hwe na nanum na if you go Arab countries ni kra e wo Gaddafi kra ye bi e ma ni nyina starting ages bi wo ha o make sure say 21 no why why year we first degree na 22 23 na ye do ma ware we see ware kwan so no ware
na aban no so wasana go me kai say Gaddafi we do 33 34 35 no so we be 3 we you be 4 we be 5 we me kai say Gaddafi yes an hye no nti o board bi ya na say awaye na say send e be ya oba no be we ntem na onya ni nipa bia no be healthy no etime nyina che no aboa be ma no asan etime aye adwuma boa wo man no etime asan hwe nkara but and then will be 44 or your Monday or your Wednesday or Friday I think no be o na me amwa I won back operation how I be part awon kunya amode ne bi wow bisu kra wa mo ntama right na mesre wo omo ntanase awofo omo hwe me won so a wo ye abayu a wo hwe me so we knew how to plan our life for mesre frame right me made am ya simple things within 3-5 years mo be ye yi that's right na ye yi ntem na say na ware ntem ye wo na wonjina ho ye de na wo hu ni ade o ye obi adoma chede anya kokon de ma menti na wo frame sia nana itina nana sikedwa wadro suko o hu na ye ntem na hunu shebra ne ntem na hunu de obe ye ntem na tew nsa fi 23 na wa ye degree awie na wa ye nurse ni ba awie na ware ntem na wo ntem right na nya good health na timi nyini che right na ye nkopapa na na ye do nam ha na ye ma chemical drugs mo nso mo system no sa tre no mo system no so mpe chemical drugs and then we are saying organic drug ho asem wo den into be say 40 50 kum no wo yes right na emena bia ni sa then ka libra for me sre wo wo ye be ma wo yo ba na ye wo 23rd September to 22nd November Mr. 22nd October Mr. Your rituals no da bia wo fa ya wa ye bia no ha ma me no de koye asoro kra otimu a wa ye no de okwafode na wo no de ye na mom se waduru 40 kwa Mr. Libra ma me no start na ye na wuduru 50 na wuduru 60 a o me start ya da woka e ka da no start ba bra papa sika bie no betim dia jo kra nkwa o be struggle wa chika se no etimi kwa ye sei hwe nipa hwe mensa ka se na o se san wa chi sei no etimi kwa ye sei e ma ne fitiri o mo sisi etimi ye sei wow enso o mo mfa apondini ala san ma oda mfa ho ni before be na so o bompa asa ya eso otu aso kawi this way tu aso kawi wow dodo na so ntimi ntu enwi no mo obeton ne japade obeye de obeye bia obetimi esi abrosan 3 me na ka sa so na so pembe efebi am ko tren mu abredo nka ni fiura sa de ni bi ne kun me ka tren wo fa se ne ma me fre wo mo no mo bakaro obi a wo bi o free abroad nka odona se bia be testify to as na make na me ka tren mo se ade a yeku papa no ene omo kompan bo ne nhwehwemu anse ma ye kan enam ho be ya solution no when na eku papa no zodiac introduction na ache no ahomo e wo so no mo fo mo aboa na ye nyapade ni ye nyina age na ase afode but baby omo de nam so nya ho nya banfo na eku no enunti owo me be say 200 acres afi owo abrosan wo nkronkra ho do so no be so mo tonton because no already mo di nkan tonton bi ayi na council no sika nyina so still papa no kwa na ho de ni kofo ana m ka kire omo se omo nye we ni omo nko nkonyo fie na omo nko twadwan omo wia omo nyai bibia aton na sika kakra omo be raise free ade esi omo nso mbe so mo ton omo fa nko charity e ma papa no wow omo wia omo be kan kire me be bompa ya sire nyankopon be ko so omo ntie de me kan no omo adwen so omo de omo pa ahoho ne be fa omo nua baako omo fo omo nua baako no wia still papa no ongu obesa bra fintem enduro no ma ton sa nyapade aka ni nyina omo ton wi na papa ni bi omo tie wi na omo ko na omo fa na odo me ka kire omo na odo mba na be ka kire me se omo si ne ntim nyame bi fo no no ma ka kire si em kofie em konkunya fie em kotwa ana mbusa no se ampa mo nya de hye mo mfiri konkunya fie ana so ampa papa no kura di ade e wo wi ni ba I sort one so ana mse very good so omo nkwa no problem omo yanto nchia omo ma ya tre no mba ye kitwa no ni
e wo sa abosu no wi ebiri ana ketua no wi e na omo san bae e na se edwan ne se na safety ba kwa komi no mo nkotwa tu omo twatu wi a papa ne da pade wi ni omo nton particular one wi no mo first kan ko charity ma papa no omo be mama ne ni ma dia me nyanko converse e be so papa no na ko afa no mo tie mi e no mo koye omo ba na me kira omo ade no mo koye e na me bo a kiri pan na me ya de sere ma papa no nti mo nyanka ma se be ama nyanka ma se she oh nka mo nyina be ko wow e no so no je se etuaka e punishment right nana emera ebe then aka o de be so na yen fa o kira pan ne tuga ya me sra hwefo ne atefo nyina se sebi ya tena sumu ache problems na mu nyina solution na sa wo bible ye okay ene ma me kire nyina bible ye mu ne firi ye person kra bible do su ko bible ni mu mo no hu ni se yen hawo no na ye nananom a prescribe anu yie no e wo ye musuani ni ye spiritual and social system ni mama yen dada right ena okosi boroni adaroma obesesa ya dwun no de atena sumu na mesuma duru ye han na ba omo nhwe me omo ntie me omo fa nkyerɛkyerɛ ne nya adwuma omo ankasa so cross reference nsɛm a me ka ne nkyerɛkyerɛ a me yɛ no sentro omo mbehu enokura omo mbehu no omo fa ne kura ne nya adwuma ye nya ahotɔ ne ahode ma yɛ kra me kyerɛkyerɛ yuda hene bio ye nwura to kokɔ so ne nkwa so aso bi nka Ghana ma nyina right yes sorry so yi ende kidnapping ahodo akoso but yes ya chi obi ye na ko she ha fasika se bra wan fa ma ye yo se ampa so bo mu ampa na nipa no yakunu aside that na say contract killing koso na no ya boni pa mi to ye sakra o ma se ya na den code ni bia na den ka na bitimi aka na fa sorry minutes answer the mitano di asumsam nkomo entasem nkomo bebre so nya nkomo bia na ya ka no ntintan fidi so na se akasamfo ni ne so kakra be kan fa ho ne se a free 2012 the kosi 2033 2044 enshirane ne mapa yenya no emusuanim ne nyamesun fekua hodo ewo mu nyina no the cause behind those blessings need good times no omo nyina ba asase so omo je omo aseda na omo na ase wow omo ti nkonwa kese so wo man mu omo no ehwe omo anim ebre ne bre de omo nim sa asema mekan ye no kre right enti hwe anim de ho no se wo se bi na ntwe kra na obo kakotokotua so ka koto ye nyesa wa du mu ja bitwa so wow the kra ba kote because as at now ya me no ka se asase we ahohom o ma ba so na energy se o mo san no ama asase no energy no san ko soro dodo right it asase no run faster than the usual space of speed na asase no dey spend no 360 na eko no 360 na eko no say eko 960 they say eko 960 because energy say what wa ba asase o sisi am no ka say enye bete timisre wo obi an hwe na nim no hwe ne sunu mu yi no hwe wi mu yi bibi o wa o se okoye ho adwuma yi firi ho a say ya for the body stem ne amamere stem am sere wo ye so we kan obi a right emeno aye biansa acho what you find and our telephone number so obi hear me a on frame 0559 653 723 0559 653 723 0256 99 83 52 Abbas Junction Siho Fleming on Sabe Kami 1.10 so Gas Junction Siho Fleming on Sabe Kami right just in the right na abrabo afanto dwumadie na yede ebro and the nyame adma Wednesday ebesan atena na yede foforo de abro another episode sonko de abro and nti wo hwa na wahye dwumadie no kwan sonko so de amaye me say ye bro the community na community ayo no without you yentimi embody sa community no ye share na foforo enye bi and nana sikedwa a wadbo suko
ɛwɔ honhom ne honam afam ɛna ndɛmene di dwumadi na make out say you stream live ɛwɔ FPN TV ɛwɔ Friday anase asenua King Jesus ɛhɔ ɛna ɛkyɛ pa wɔ wohwehwɛ yɛn baabi a ɛhɔ ɛna wobɛhu yɛn ɛno nti yɛsɔre dwumadi nso nyame adom a da sɛ deɛ ɛbɛsan ɛde foforɔ ɛde abrɔ nsɔmfo nyame kɛse na mde dwumadi kyɛ no